sobereta semargoba yabono chinga kichini gukwarigania semesa ya Amayia nyari gukomanyega tiere twabere to gukwarigania kurwa semambe yarenge ntambe weka Chinsa chigabono chiebono margoba nyirabono litukeli buna botambe stariki 25 ne ya mokiro mwaka anaso mutinyo 12 ni gotogo chengera litukulia boxing ose boxing day ebono lyali gokorekana as Chinsa Amayia County ya Kisii omuyegomo kongu nabo igomo yegomo nene lokorekana segeti kelikia Nyamira Green Stadium kema katibuna nyantika mayoro ayungati yali abakakorekana aseri tukulia rochara Isato chiabono botuko nchu muligiria tikankwalgane bona aseri bwanya aliko gosansa muranira ali abalike baitu babere bako yaligania korwa Chinsa ime naisiko yorogongo rwa Gusii retina ninchenkuro kwa Vincent Onyancha. Igo toko chake mesa ya Amayia kurwagase county ya Kisii boigo asiri tukobene lialenga gochengerwa ensengi mali manyakente buna boxing day ya se wodi ya ibeno miya county ya Kisii omoyego manigo bakokorekana ro abwasaba nyangero baikirana na boigo nabaralia banyara wakenko yo asenseme yokolenda somoyego bakokorekana omwe msebo gode Steve Arika ni garigani bene omoyego yo muri kito Brighton Makoli nigekirana asenseme yonna go twaliganiriyo roboti rokubwatia nigo oringe omoyego monene asegeti Kenya ntrago ase wodi yebeno ebunge ni yanyalibali chache ase omwemusie we wodi yebeno Steve Arika anyara gakwarigania bamenyi bensemeyu aboikirana asegeti Kenya ntrago ase chigosori ao chiakorekana ase Steve Adebruna igara chikoendra kwene kubuna chigosori chikokorekana chire kira omwaka gosekera bigire merobelyo yokwene kubuna abantu babeno nkonyora bale ebyegwa ebyo ao ose ngoeso kibale na kworokia alibara chokoroja samatuko alibosyo abantu ao ingabanyara bawikirana asegeti Kenya ntrago ase bara wano mawasiri bwechigosori ase county Kisii erikimiyenda amo nabara ibande ngenda to kolendo kurunga fact finding nelinga emichezo itomejando kiakartaki ebwate ingi turakole bune county government ingi turabeka ase budget ligere account emichezo yaito egenderere gwakwa not even December only yani to so kwenda Eldoret konyo bako mnyokaliyo and they are very good fields, but I want to tell you Steve nga mugavana itora very passionate about okorosibiti ebiga as we move along which turko bitwara in the budget biro siwe naende bali bagwako mupiro muyego chimotwe kato ko chabunaga amokonyo tubwati sponsor agaiga agati ya bali baikana senseme ini gobono batogire Steve Arika kurwasigeti Kenya ntrago chikosoni go chakorekana ono ena baliki bamangana mbatigiri maega ase bagosoria ne timu ya basani gose ababugi chingero kurwase county ya Kisii media na bana muziki makoro si timu ya megwaki ya gairo na manga korekana sigeti Kenya ntrago ase boigo abasae gose abamurabanyara bakwarukiwa barikonyora baikire emyaka yo kwaroka ase abantu bachengera korwe Kenya korekana sigeti konyora amatera ali amakoro aterwa konyora ali atigirwe magega Nguribote yoto seni Ndizi TV kurwa se wodi yebeno ebunge ne yanyalibali chache iretariane Brighton Makoli Biyemono omurikito Brighton Makoli asoroboti rwasenchera yoboye kerano bunencheremo yokunyara kono kubanyora abantu bali bachandegete bayigo bale namarwere aho aigasorongo rwa Gusii ego kyamwirete omosubati mwebyo manyakante buna St Juda gochake kyombe kyamwanyagetinga siganga yokunyara kobakonya anene bali namarwere aho nigo aimugete tambukiro nagosanga na borobu omuyego yega wesuguko buna horoboti ruto kuronyora senchira yobuime Kero ensengima egendete gochengera esguku amona kwarigania omwako moya nigo bono abakenya basemigwe gotanengeta bali babwato burwere au ase ebinyoro akwanga bamwabo babapagwa bakunywa machi batesani eyo kurukustigima tetakeriga iga Gusii
takeire twanchane tokonyane. Magdalene Mwebi oyumegedo na St. Jude ni gobono aereire nikikiagerete agachaki kiombe kiaye kia mwanya getinge. Ninto bakwete babere noyo monera agatware Nyamoreo erenga ikakomominyo kia Amerika no ari akunywa mariogo siku isi agupimwa ari negative. Bono nkarora tigando cieni cieyeiga egere nyikira abantu abangi. Woigo ni gateruna na chikogendera gusira bari batari kwenyara. Ndi ningenderere koreta no nyiga ciane yaero mutienyo yonane na bonko genderera gokonya gabangere bintu bibirache na bongo matebie bintu mbirega igakonya bagusii ba minto. Bari abeire ka gokonya ni gora barabo banyarire bagoteba buna mbuya asoko konywa banyarire bagokonywa. Nimeishi na virusi kwa miaka 24 tangu nijue hali yangu. Pia kwa wakati huu pia nashukuru Mama St. Jude sababu mahali ametutoa tumetembea na yeye muda mrefu. Tangu nilianzia kazi pale kwake mwenye Getingete and Initiative. Alafu nikatoka pale nikaingia Kisii level 6. Niko pale kama mentor father. Naishi na virusi miaka 32. Umongo no St. Jude otorusiria atambe na nagendera tokotokonya no hena okora abana bane bari kogende college. Umongo no yone ronkonye tasa atambe sana pako mwana oya kagende college okorire nursing okorire banyarire bakobori ya serikali aneneliye county kobasira na kubakonya amariogo. Ile dona wamepunguza funds, nilikuwa naomba kama county government, Kisii county government, governor wetu ajaribu kuangalia maneno na patient support center, watusaidie na madawa yale ambayo tunahitaji pale. Mwenye ameingia harati atusaidie aone wale wako wagonjwa wako na virusi. Virusi si kugonjeka. Virusi ni tuko na nguvu ya kufanya kazi badala ya kufukuza watu kuenda nyumbani ati wameseeka. Mutu wache tuendelee na kazi, ndio hiyo kazi ndio ilikuwa inatusaidia. Abande mbabu ataya baokwana anene alibaenderere gwetera ekerbarwarite asebinyoro ao maneri sosa nemboga waitora nanti bono munande gatieto bono mbosan yani indaka nyere boseneto non ngoradi nandi ngorindero ngori ngorinderi sosa nendere manomotere bono tini injibwe bono nimbutigwe tio tarwada baba odio tarwada tarigweta ontigama jandi yomuga koja be kulira banise mkanyore umwana bisona kabisuburu wangu ari kunyimba ikirani kiti kama wada nono moko genda bakasiri amogenda so muswa tu moko ebunguri atu aswale mu mwana yumba imoko genda bakororo arura mabira sinaba yimuri mama takwa kitini kama muzekere ari ndawo ore naka mwana igona asiri tu mwana bisimi bisimtu akararira mu tuni kaja wa Afrika ni sawa Afrika ni taniweka kati ya wakati kaniweka juu wetu ni waja. Ngoripotere getaseni Ndizi TV eridariane Brighton Makori. Gotigara no roboti urubono tumurekera yagendetse okorekana se gotigara mangana rengetemeye ga Yesu kukansemo ya matatu gekorenga chinga kichamaiga nigo yabereke gotwara lisa murali nenenga ki Yesu kukolenda so mwako yo nigo yaroka nigo tigara maiga kolengana na okongo musoyuru munyakiro wensemo ya matatu ase county ya Kisii nigatebirebuna ensemo ya matatu nigo bakunomuno na wakwa na uchumi asagote una lisa murani go yaroka netekwera nanse asomo jigoyiga ubwesu kukonana boniga berubuna omubaro bwe basukano no rokana koira nanse asomejegejega asekolenda ate birebuna nsemo yechipikipiko se boda boda na basukano ya rokana kobe minge chinga kichiga chiesugu kwa siri samura yechibesa no bosombe nsemo ya matatu nigo ya rokana gokunwa na koira nanse asesugu kweye Disembe ntwasudie dachali nyinge mono tirichikomisa abantu lakini chigali njia so ete metaro nyinge sana chigali njia umiseta abantu lakini asense moya makweli gasi tusi tabete mone semo yichigali anana mono ndatabe nga chiza chine nanda chibigibige charo kana tachibo itabantu mana Gusii kubwa chigali again ndonda tayo drivers baito ikaroko gendia gari aya manyange gari yako gendia nayo ri number 1
enje lioraga ni oli ne gari ogendigwe nae na botakiri ogendie gari boigo SBD egoita bono egento ndanyare goteba chingaki echi nabo torojenga nabo chire ne gasi nyinge sana bono nche muno mutangani oyo mo base chigari echi cyo kwende sabari entambe anene mono nchase chigari chiane ndojenga nintemete tinta yetimontere bagenda oyo mese ngenjo egasi ne nyingere ne chitoronchiro bono ase chigari echi bono bunanje bono sense moyane gombange tabantera babere elinde eri babwatera ne kiara chitoronchiro ne tamanero bandera bango tema bali gutware tama tagutaka ikira kirende bono senje yayo tokubabeka babere egere abantu baito babese empara sobo sombi enauli ya chire igoro mono sengenjo ogojikoboli gwatebe nauli ni igorere sengenja maguta achire igoro ligori igaso bwenge twareko bolia serikali etonye gwanja eliginjera chinde chionsi eke iye garama yobogima garama ya maisha soko ke ligori lie bintu maguta yake eko era garama maguta yake ligori ebinde binge bikoira nanse egero mwana nchi kawaida anyara konyora libaga akonyara goikerani amahitaji ya muhimu nago tigara boigo asamangana rengete meyega Yesu gukuni go chinga kicha baiboli baene basemiwe kone kibuna nkonyara wale ko balenda bana babo chinga kichi gabaliskono nabone ko baboli gwa seni beli babwate bane kina banyetumekere biya sekirenga bona chiskuru nko igurukiro mutinyogo chestarike merongibere na Isato Kuragera mono muebe ni skuru bisineto kanyete sababu abana baito mwara gusiga ya kora bya abantu basereke abana babomba eta ni fakti egera na chano ligo chaka etokena skuru bisinero roro abana baito bagujire skuru egento kenera ngomentera asense ya security onde bwansi okoruko muiboli netakeira rende omwana oyo tali oyo egosoyo abana bonsi na bakenya igo toga ninga ngomwana nyale bora ka kora magoso obe to report go so to te bionde oyore mora monere egera mubwatirane mukonya abana baito kikosi kurbona ngapakatale 23 ka rochi school chiko igoro naboko nyoranga abana baito to me kiko so to te menchira babe safe na keroto gendrete go tigara samangana arengete emeyega osomoje gojo igawe suguko ime yense moye dorete kutoka se county wa Zinigisho ligamenye bense meje bagendrete go chengera umoje go yo abwasabana hamuna abantu bande kurense meje banyara ko bwatene chigosori asoko nyara go chengera ali tukeli no naboni go gati ya menye kurense meje bono babodi abantu bonse kubwatira naso bwamo eliko nyara ko bakonya bali batabwati ndagera senchera yokorokia Obwanchani. Watu wako na furaha, watu wamecelebrate because uchumi at least si mbaya this time because corona last time ili affect everything. Ukiangalia sasa biashara iko salama kwa sababu the previous 2 years tulikuwa na changamoto la corona, so watu hawakuweza kutravel sana compared na sasa hivi. Lakini naomba Wakenya wenzangu, kuna wale ambao hawajafanikiwa kimaisha, tusikaweze kusherekea peke yetu, tukaweke pia pamoja ili tukaweze kusherekea pamoja na wao, na hiyo ndio furaha ya Mungu. Kama mzazi na kama kijana at least tuna save kidogo ya kufurahisha watoi. Yes, economy ni mbaya lakini pia watoi wajuu. Boigo omukomanda wanyanyimbo korwa sensemo ya Western Kiprono Langat niko bonanyara ko bolia Bible korwa sensemeyo kone kibuna mbali wanchira abana ko so sensemo yelibwago iliko nyara ko ya libwago sensemeyo nigatebere buna mwana onde bwensi uranyara ko yelibwago sensemeyo na mukirege tambo kirege tindi kolengana nelichiko kokwana korwa sensemo ya Kakamega Langat nigate bire buna chinga kiechiga niko chibone tabana bale ndubene namba baso wanjero kwe bwetrania so bonjere buko yalibwago asinge nchoni geroko goserio kana so kwanyoka na koleta makwere ego chinga kejabodi ya Bible koneke ngo abara angena bana babo nabo ego kubalenda chinga kiechiga balisiko asomutumoko. Shule imefungwa na msimu huu ni mrefu sana mpaka Januari katikati. Watoto wengi wanaenda kushughulika na mambo ya kutafuta madini, na mara nyingi kama kuna watoto wameenda pale na kuna nyesha kama wakati huu,
hiyo migodi inaweza kuboromoka. Hatungependa kupoteza mtoto wowote, ni wachanga na tungependa warudi shuleni. So wazazi, hakikisha kwamba hakuna mtoto anapatikana katika migodi. Na ikiwa mtoto atapatikana, tutachukulia kila mzazi hatua ambaye mtoto wake amepatikana katika migodi kama hiyo. Ime ye county ya Nakuru ni gabanyane magani bagendete kwe murungani asogote buno boncheri bwabo ni go bwaroka ne kwira nanse kyandege komi anase esugukweye ase county yo ni go chinga gechibate bire buno nye county ya Nakuru ke bwate binte binge byo kwegokya anene enyanche ya Nakuru go se leki Nakuru Bogoria na bose Bogoria ni go bwate bire buno go ikraboni igambara rabuye bunde bwensi bwa kolekanira se county ya Nakuru asogote buna mangana uchumi ni garoka nikwira nanse nonye babwate kerenga buna mbacho gutwara li samura linane enga kiyega yomojega wesukuku. Tourism hakuna katika Nakuru County. Kwa nini? Kwa sababu hakuja kuwa na activities ambazo zinaweza fanya mgeni atoke Kisumu akuja tembea. Hatuna kitu tunaweza onesha kama county ile itafanya mtu atoke Kwale akuja katembea Nakuru. So hapa kwetu hakuna kitu. Hata ingawa tuko na lakes nyingi. Tuko na Lake Nakuru, tuko na Kariadus, tuko na Bogoria, tuko na Kirieta, tuko na Hilux, hazijakuwa advertised vizuri ili watu waseme wacha nikatembee na familia Nakuru. Lakini for now tina hata booking moja. One booking na room nalipisha 1,000 na hakuna booking hata moja. Sasa mtu atauliza naenda Nakuru kufanya nini? Wakati flamingo zilikuwa zimejaa, basi flamingo zilikuwa zina attract watu. Lakini saa hizi hakuna advertisement, hakuna promotion, hakuna nini, tumenyamaza tu, sisi zote tunaangalia. Na boigo Chinsa mochire chikuru abakore bubekaine ase county ya Kilifi bono nigo chia bwataniwe nakobe kwa mweriko nyara kuru abakore go chia samenyi bensemeyo ayonkolengano mu governor bwe county yo Gideon Mungaro oyote biruna Chinsa mechi bwato abakore bubekere nigo bono chigo chiko bwatani gwana kobayemo igate birenere nchire ya moyo go ikirani abakore ase county go kwana nabalike mangana lituko lya lero kurwa sensemeyo nigate biruna ni gali go chiko bekese amone Chinsa mecho asoko nyara kuru Bokori uchasamenyibe county ya Kilifi. Thing which will be announcing soon is the Directorate of Partnership and Private Sector Linkages in my office, which will coordinate all the programs from the donor partners and private sector areas, so that we don't run around without focus. That we make sure when we have a directorate, it's be able to coordinate the programs. Sometimes we receive so much, but you have so many partners in this county, everybody doing something small. We want to coordinate in a way that we can work together with all the partners to do major things which will change the lives of our people. Nago tigara boigo ase county yo ya Kilifi kyombekeri kemanyakante buna World Vision Kenya niko bono kyabekirese yo koigwa nago se MOU amo ne county ya Kilifi aso konyara kuru abokori asense meyo kolengane kyombekini gyatebire buna mbache kubwatira namo ne county ya Kilifi kone kyamenyi bense meyo konyara bale konyeka aso kukinya magendero ase ense meyo. Very excited to sign this memorandum of understanding. In the sense that it puts us at another level of working together with your government. As World Vision, which is child-focused, we want to see the benefits of investment in this county to uplift the well-being of children. And therefore, with this MOU, we want to ensure that we are managing our programs together with your government, that we plan together, we implement together, we monitor together, as we have been doing with other counties.
Gotigana na yubo n'omuntu mulikiriko ikense mende tumulikira lya bakao kolekana seli tukulia lero toligirira ngo se county ya Vihiga mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi nigekira na senseme ya seganga yogo chengera ege koro asentunde yemerongene nagatito omuyego kolekana segeti kyambale ase county yo ya Vihiga Musalia Mudavadi ka ukwana kurwa senseme yuni ganyaraga kubolia amenye benseme yokone kibuna nkoje bwatsi bale serikali anazo konyara Nyamira magendro asenseme yo anane ime ya Western Kenya. Let us move together. Kwa sababu ukweli wa mambo, baada ya uchaguzi serikali imeundwa na hiyo serikali itakuwa pale. So what we need to do is to figure out how to benefit and maximize our benefits from that government that is there. So we should not deceive ourselves that we go backwards again. We must now move forward. And I want you to move forward with me. I want you to move forward with me. I want you to move forward with us. Kwa sababu wanasema nguvu yetu kwa serikali hii will be as strong as you want it to be. If you want us to be weak in Ruto's government, then you know what that would mean. If you want us to be strong in Ruto's government, then you must stand with us fully in his government. Haiwezi kuwa nusu-nusu. Na chinga kechio abarai kurase county yo ya Vihiga bakora mu governor wa county yo giliba for tichi loni governor batebire baguchiko je bwatsi ya serikali anasonyera wekirania magendro chinga kechio mu governor giliba for ni governor nyarega kubolia amenye benseme yo gotiga ko bwatisia onsemo yo kwamereria go so pinzani ase serikali ya bono nigatebire buna mbacho kubwatira na abarai bande kwane kibuna ngwekirane baroko gani koli wa Kenya kwanza ilikonyara go ikirania magendro ase county yo ya Vihiga. So ningependa tutembee pamoja. Kwa upande wa maendeleo tumekaa pamoja kama viongozi wa Vihiga County tukiongozwa na Prime Cabinet Secretary wetu His Excellency Musalia Mudavadi, na tumesema tutafanya kazi pamoja. Tumesema maneno ya siasa imeisha. Sasa ni maendeleo. Kwa hivyo kuanzia wakati tumekutana tumesema tunatembea pamoja na Musalia Mudavadi. Culture ni kitu ya maana, lakini sio tu kujua culture. Live that culture because it has important values that are going to help us develop our country. Values like solidarity, responsibility, caring for one another. And that is what we as leaders are going to do for you. Kuna hustler fund. Hustler fund tuchukue. Kuna mtu anadanganya hapa akitembea akisema msichukue hiyo pesa na yeye tayari amezichukua. Si anawadanganya? Mutachukua hasoroboti oro korwa se county ya Vihiga buno mu governor Wilberforce tijila nyarega ko bolia menyemeseme yo gotabwatsia ensemo yo kwa mere serikali na ngando mutumokomo ko mwacho muligere bono korana na seke kerebosio maiga yo komerana na Victor Sultan mwana bo bankuru enseme studio atumanya mange anasensemo ye chigoso ligendra gotubwata ensemo ye mtandao Facebook Ndizi TV News the Digital na bagaseme ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News Tosca Semende Studio Chigoseri.
Obrobrio Buchigosori, Nigokoletu Asore, na Peak Uniforms and Sports Center, Abarosia na Buigua Baonia, Vechianga ao, Shokobeka, Vanyore imeyumu chukisi, ase nyumba ya Baraka Building, Angena Shivling Supermarket, Gosoba Kresime, ase namba, enoti Isarolebere, Ibere noti, Isato Kianda, Isato, Isanolemo enoti. Bomwe mwanchu muliri Ndizi TV bonsubo mukusinga kindengi atokomerana agase chigosori tomanyani ali agendere okoleka kurwa CBT byeto anali avi agochia okoleka engaki eligi ya EPL gose English Premier League yana yairanirwe bene litkolia lero kolende to yachake kurwa igase county ya Kisii chinga kichi timu ona boygo chigosori au chene kigwa sensemeli yaibeno ase stadium ya Nyanti kama yoro aboso MC bwenseme yaligania ebiminano au elio kogokera gose gochengera litkolia Boxing Day kolende ayunekati ya yanda mange kwaliganitie omogoro bono bakondoka Victor Sultan no ibo banginde tochake kurwa segeti kia Sameta abwase chitimu 14 cy'umupira o handball gose umupira wa magoko cyaligania tournament abwase chitimu ao cyabasoliana kogokera tournament iyo yaliganiwa bokwana negeta senike Ndizi TV asenchira bene abasanga ase tournament iyo nigo bayegokera na gusaba ababwatini au kogendera kwaligania chi tournament bunecho chichira chikoene kibuna chigosoli sorogongo rwagusi ngogendera chire gokini gwa aiga sorogongo rwagusi kati yabo Geoffrey James Biyogo oyole omwalimu gosomorokia kurwase skuru ya Ndonyo. Okay, somebody thank you Geoffrey James Biyogo, mche coach ya Ndonyo Mixed Secondary School. Nari timu berega timu ya bamara ya handball na ya bicycle ya handball. Tournament ga igere ya Sameta and they have a sponsor who was a total video lenge player, kabire player. Ona gachaka last year gatabati golenta at least timu chache saga because he was a handball player and then dochenga second edition ya yumbu ya gendera. Organization ya wona ngiyere and timu nechi nyinge chira gyagara mune cyaba mara timu chire kianda cyaba iseke timu angenye which is a good show. Asamari tango ku Vivian Nyaberi kurwa se timu ya Casa Academy egotoka gesure tuachese dene game naro denge game bia yarenge tuachese na Ndonya Girls. Yeah, this was a pity challenge lakini netu atemire asege nteke ngoira nelia se organize ya organize tia tournament yetu kwenda ndingambia mono asa yonse atokorere so that in college young youths through universities, colleges and secondary schools. Sana banana reta they are young ba gain the experience wetera ayaba harore again rete ga safe field. Bewono amakwanya nawe ikire aba rokiwa beskuru ya Ndonyo awe ase Madam Demes agotoka guskobasyo abaligania be tournament yoni gona barabo bayegokera nagosanga aliana gusegogokera ebitambokero ebyo tournament ya kirekorwe chako mwako eta abwase abwate chitimu isano nya yarenge no mochando corona wikabono ya ikiri chitimu isa 14 ikianda cyaba sacha na baigo inye cyaba subati okwana nigeta seniki Ndizi TV koragwa na John Nsando nigo boigo baerera ekikeirete barabo ochakia tournament hiyo. John Nsando Toto, Jeno mwalimu nde by profession. Another thing, and one of the organizers the tournament as a summit to organize kwenye chaka for many years. We thank God na ekrearinge mwakuri eta corona gatusuia kidogo mwakuri tukanyore sponsor mwanafunzi ono mukore engineer ogachi ogega akerwa tukanyeruka ebe ya makumbusho his late father chief ogega ekagera tukanyore sponsorship na korulasia na bondo ndo nyinga this year ya pikiri because last year we had twabati chitimu isano wana kire chitimu 12 cyabasaja kire kianda cyaba subati kire Isato tangor ku Steve Ogachi in the representative family through James Ogega Foundation organization ya chagete tournament
tournament wanjagite after tua sireti mugaka and tokaranga this is the best way turanyare go support a community and at the same time kumonyera so buyabwaye akorete. But in the future we will expand because muna last year to abwate men only. This year to introduce ladies. So maybe with time we'll introduce more chi category chinde. Serikali ya county ya Kisii chikampuni cy'abantu bene nyene na wigo abantu bene nigo baburi gwe sokia eliogo chakia chi tournament ekichira chikoene kyogosira wechigosori ime county gosorogongo rwa Gusii gokwana nigetaseni Ndizi TV chinga kichokwaliganirwa kwe tournament ya James Ogega handball tournament yaliganirwa ase Chinsa mochiria chigeti kya Sameta oyo mogwa baligania Francis Marube ni garuro kubulio gochia serikali na boigo chi company boigo abantu benyene wesokia gochakia chi tournament yicho ekana chichira chigokonya abasae gotigana na mangana yobo tindu osogo obutumeki bwa maliogo yogo tindia sama ritangoro ku Francis Marube no ndamne organizer se tournament ya. I'm happy this time round there's a much improvement. But I'm only calling upon abantu to wish and sponsor chichi to waters because karamoko ligi tournament it's gaining momentum. Na chiti to waters so far talents ngoba chire nurtured. Last year to chiti mwenye na my friend here sponsor itaba tabiri but now to water 14. So probably next year to expect chiba chinyinge kubwe chiga. Na rego saba our partners buna the county government take on board etokonye because this is how abantu bako ba nurtured na ndebatira na handball tari game bwate mvuto mono but kuno so kulire no na mashabiki ya chirege tiga you can bear witness nga ne game yansire gotwara mvuto iri to ya South Nyanza and I'm appealing to chi company we've got chi mashirika ya manena manara nyare gocha ateki abana because here there's a question maburiga ingianga nkiyoka tutaka kwa bullying tobeke secondary school au ni chi club wao. They also requested your exposure. They need to play with their clubs. So probably na ande to miss the sponsor because when you sponsor to motivate secondary school to tigare ne chi club it could have worked better. Igongo kola boni abantu bache to nache talents abana baito kangu chisabuni chipa kare somewhere obore bisiko gali but because of this event they are here with us bagote makonacha talents yao. Biamono na ande welcome next year karatora tournament ngine. Audio channel kiwa asegeti ya Nyantika Mayoro Stadium kemanya kanite una Nyanturago Stadium ikiotoka ime wodi ya ibino maiga yomo MCA we wodi yostivarika kwaligania Omoyega o Boxing Day special abwa sabanto beso kia sobonge kwaligania ya chikosori yegati ye chikosori chene kiwa ngamo nokomnyoka ime unyako gusa kwe kwengoli aboigo okomnyoka na mache kale mutwe okwana ase Chinsa mecho chinga kicho kwaligania kwe chikosori icho mo waziri we chikosori me county ya Kisii umekanite una Eric ni gaene kinga county ya Kisii ne chigosi ya chigosori kunecho sorogongoro ga rwagosi egati ye chigosori chinde chigosori gwangamo ne gosori egati yabarya ime county ya Kisii abiga abanyangero kurase county ya Kisii gosori egati yabarya na waigo abanyangero nigo yaera makali gotabekana golinde awasemeka ya bagenda se chi penalty awase abasani baikorwa na barya kurwa sorogongo rwagosi twerore Semeli ya basani ni roja zidi ni morocha white ni morocha leto ni morocha mashwanda embarambamba junior understyles ni morocha alibi ni morocha man SC ni morocha ratemo come to anatisha anazunguka anazura mchezo agoso akalirwa na kata abaralia. Asante sana asante sana kumbuka ni 0-0 hapa timu ya Media FC dhidi ya Hasani FC. Anayeongozi sasa Kuduz lakini anakata jazi nambari 8 pale. Anapiga poti ya pote wanakuja kuanza taratibu. Anadokoza refu lakini anakata kwa kichwa jazi nambari 5.
Mwancho moligereria negati ekigosori chene kiwa ase ensemeli ya ibeno ase egeti kia Nyantika Mayoro Stadium gotikana nayo maigayo ko baikora basani chigoli Isato gose chigoli inye ase Isato sensemo ye chi penalty nigono aba ralia kurwa sorongo rwa Gusii bego kelia obubuyo bwegati abaralia bagosori ase gosori yo nkorwa ase bitaseni ebinge bira sorongo rwa Gusii egati abo captain 001 korwa iga asigeta seni keito Ndizi TV tikango twerorere una captain 001 bari gochingira obubuyi bwabo. Yes. Kwenda nyumbani abaralia wanafaidi. Ati siku zote siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Mmepiga penalty ameuza. Minyoka bali bali ngojaya. Asomo kwa umuri no hapo konya. Asante sana nimechochudia. Byamono mwancho moligereria Ndizi TV negati yali na kwaleganetie aiga asemesa yechigosori Captain 001 na to represent korwa iga segeta seni Ndizi TV asegosori yo yakoleka Chinsa mochiria chia Nyanturago Stadium timaiti yahenga kiwa chengera Boxing Day yao bakwa na ringa Boxing Day tali wakana chingundi ningaki yokogokera naboigo konyako unbox chiwa zawadi chiria kwa beto kugotumerwa engakie ya Christmas timaiti go Vincent Onyancha kurwa sense mende e box yende nere kware kwan box ritkolia lero gogo chaiga no totebye kone tianya kolera abo omogorobo lero timbwati mange bagoteba nga ipo siku tuzidisheni yangoro kwa Victor Sultan noibobang. Biamono Victor Sultan mwanuwa wankurense mende ya studio anene ya soko tumanya mange higorense moye chigosori ya mbodene boxi ya nuko sena nyegora na maine boxi ya nenche na nyegora senchera ya venu mwanchumu ligire bono inyora bono buna botambe stariki bune chiale rumo chenju bono yole regenteki ya gose kebengi ya kole kanete ense mogete stariki iko chire stariki ya merongebere na isano na mumuti nyoko mina kabire stariki chiga omwaka buli mwochimi ya kianda merongetane ebere nebere 1972 stariki ya merongebere na isano na mumuti nyoko oiko mina kabire osi stariki bune chiale mumuti buno yolero nalibono oyo kabiru muraiwense ya Amerika wentunde yemeronge tato nagatato omanyekanete buna R. Truman na rya sireti ogmabwaye igobono asireti ogmabwaye omwaka 1972 stariki emeronge bere na isana nemo omutinyo 12 stariki bune chialero omutinyo buna yalero kana kiganto kyakolekanete kyagotebukana koba egente kebenara yo asemesa ya mangana mo yo moncho murigeria ankyo maga yokobokanya sae omurori bwensa kyano manyi wa mange ase ensemende byamo rutobotera nere anene asokoni kibicaniri gichi wikere igakoro kwa Abigail Nyancha matomera na ndenga kienda semesa ya mangana maya itena ninchenkoro kwa Vincent Onyancha.